beram puthal isu chu chaw hai ku ma thil tho theina pia ran na hrim nei noi ran na pelak tu thang pui lak tu ani ama hnung zuitu hai in phat ngai lo thla tham ngai lo mak san ngai lo ani khovela ein mangai le ei ring zo tak hai chun an milan phata an mila mak san an ei mangai tak hai comment thina na mila then mero ka chu krista mangai tu krista nung zuitu ai chu a thla tham ngai na an nung zuitu hai chu lal pan mal asom thel ngai no lungin sin na sit mangai na sit ngil nei na sit ma throi tu Emmanuel pathin ei nei ei wang nei tak zetan ama nung zuiro arong bol lal pan phat san no ni chia lal pan kha tham ngai no ni che ei rit ma khoma mi ria ei mangai ma khoma mi mangai tu ei thang ma khoma mi thang tu ei nin ei zong ma khoma bethem le kalvar ka ma mi lo zong tu pathin chun izui ani phat chun kha tham no ni che mak san ngai no ni che eng tik khom kha tham no ni che ei ni ring lo umin la khom ama chu athu tim konga ringo umani tu tan to ka chatun chen athu tim konga ringo umani lalpa chu athu achenga lalpa chu athu umani mi rem chu nei thu tim khom ei la bo sita ei thu tim khom ei la thei hila ama chu athu tim bo singai lo athu tim ma jing athua jing athua ring lalpa Emmanuel pathin ei nei ei wang nei ama rong chaw bol ama chaw ngai sak hau sahle la che khom inuna krista si no chen nonin hlut na ani chum no pasile la che khom inuna krista no chen khoveri itading chen shrem munani hau sala pasila khom lalpa le ing kim in chen hau sak dan thimita rathei dan khom thimita dan khom ithem ding ani Emmanuel pathinin athuai ding che Emmanuel pathin pui ding che min chuk tir tu Emmanuel pathin nong zuir arong bol pathinin mal som san che